على برنوت فيارا واي فيارا الرا كتا كنا تكفادا كتا كنا تكفاداتي كغارتي غرتي غاجر هردو فابا رابو فدا سرنجنا بارك الله فيكم الرا برنوت الرا خيستي واي فيارا واتوكو خني دكو بهدودا ولانو dhukkuba hedduudhaan ka garteegaa wallaanno toora dhukkuba 29 takka naannawa dhukkuba 30tiin ka wallaanno hanganaa olii huuni gaya dimshaashatti gartee dhukkuba hedduu ka wallaannuun qoricha tokko itti dhihaadhaa ka gaaritti waraabuu abuufadhaadhaa itti fayyadadhaa jenna nama meeqaatamiitu ركنا الرحيم ديم نخنا دكوبا في قرطاس وجين هم راف جرانا دكوبا في أكسمة قرطاس وجين والجله هم راف جرانا أكغارتي جله هردو فادا ورّي غرتي مانتنا يرو راف جراتني سي ولله دا غرتي غا إرغادا ولشرغو دادا اتبابو فادا سنين جنة كن يرانتنا مالي او خجنو تاتي واغري دغادا والبابني خي سنگر سيمنو نجرا خغرتي والبابني سنگر سيسو ليداف غرتي غا خنو برن جيري خن مبكيو ارغموتو جرا الحمد لله ني دغاما غلطومي وبلس خي نمي خي غرتي غا نمني اسرتين اولرغن غلطوما سنين جن دغامو داف غاريدا arrantana bardonni sini dabar sujirannu mali o khajanu taate dume silinga gurracha ga biti paranje da kaise jiru tum gaf gari asumatti dukana kanaafo lafti bareeduma arra bardonni sini dabar sujirannu wonni tokko khani dukkuba me qawlanno waan biyyatenya kaisatti oromiyaa kaisatti kan jiru warri beeku habeeku warri beeyne mo khaan irraa khabaratu jecha biyatenya keessa kan guutuudha akkasii wajjin ammaas biyya namaa keessatti ka gurguramu wanni suni maali yoo kajennu taate arraga dubbii ajaa'ibaati yoo kajuu sin dhabamu wanni suni afaan arabaatiif afaan oromootiis isiniif himna afaan arabaatti akka warri biyya arabaa jirus biyya adda addaa jirus bitatee ittiin bu'aa buufatu dhukkuba jajjaba ajaa'ibaa tinka wallaanno suni maali yoo jenne afaan arabatti muumiyaa waan jaamu muumiyaa takkaahu miimiyaa warri yaman keessa faa jiru miimiyaatti beekanii yamma afaan hedduu miimiyaattis ni beekti muumiyattis dana maali suni yoo jenne afaan oromootti ka gaarii dhageeffadha maaliif afaan lachuutiin dubbannaa akka garteegaa namni kitaabarraahis fayyadate itti bu'aa buufatuuf arkee kitaaban fayyaadhaa kitaaban ogummaadhaa akka taskiraa daawud faa kanarraa maqaan waan arraan tana gartee barannee qoricha arra barannee itti fayyadatu jiraannu maqaan isaa muumiyaa afaan oromootti haphee dhagaa jedhama afaan oromootti haphee dhagaadha hay dhagaan haphee ni qabaayee kajoon dhabamu muka malee gartee dhagaa haphee qabu nagarre akka kana yaani dhagaan haphee ni qaba goda yookiin qarree gurguddoo osoleedhaa fi bineensa adda addaa yaani jaldeessi galu kanaa fi osolee warri raamisfaa gartee warri raamisfaan hedduu gartee biyya oromiyaa keessa yaani qarree gurguddoo achi jalaayi haphee dhagaa jedhanii adii jira gurraatti jira hedduu adiidha biyya teenya baa keessatti jeddoo cuncunni kanumatti yaani walitti qabamee dhagaa yaani goda yookiin qarree jala guuraniitu jira jechuudha haphee dhagaa ogguujaan oromiyaa keessatti beekamaadha namni ni beeka haphee dhagaa jedhama afaan arabatti immoo muumiyaa takkaahu miimiyaa biyya misraa faa keessa teenya san keessaa binneetu namaaf biyya yani biyya tanafattu erginee jira biyya kanaadaa tanafattu gaafa duraatu erginee jirra ni jira hedduuchi tajirtu gurraattiidhaa jira walii galaan
muumiyaan yookiin hapheen dhagaadhaa wallaansa jabaadhaaf godhama. Hammamiin godhamaa fi inni kun waan oowwumoo waan qabbanaa'uu kana isiniif himu jiraanna. Hangam takkaan itti dalagatanii kamitti itti dalagatanii jalqaba duraatti muumiyaan yookiin hapheen dhagaadhaa daawud hoggaadha dubbatu wa ajwadul muumiyaa irra bareedaan haphee dhagaadhaa albarraaqu shadiidul bayaad yani kakkaanifu adii hapheen dhagaa oggujan hedduu oromiyaa keessa goda keessa guuramtii beekamtuudha. dhagaa jechu goda jechuun goda biyyeetii miti dhagaa qarree jechu adii siidhaati haphee adii attayyibu raa'ihaa tasharufkan siidhaatis urgoytuudha bareeddu tana eega dhagaa san jalaa guuranii godaa guuranii fidan ni gurguramti biyya teenya keessattis godaa fuudhuu baatanis magaalaa dhayxeetuma muumiyaa jettee gaafatta takkaa haphee dhagaadhaa bakka warreen qorichatti gurguru cufaa wuttiin argachuu dandeeysan kana isiin adiidhaatu gurraatti irra jabduudha hapheen dhagaa hedduu jirti tabqaa quwwatu 40 sana hapheen dhagaa yoo dhagaa san jalaa eega guuramteen booda guuramiinsachirraa fuudhan saniin booda sadarkaan isiidhaa humniti isiidhaa bara 40 jijjiiramtu hin baddu jechu dawaan tokko guddaa dachii qotanii fuudhan takkaa'uu bakka takkaa eega baasaniin booda cuftinu sadarka qaba khabaratti baduutu jira yaani sadarkaan saarraa deemtee yoo hibadee summaa ullee yoo ta'uu baate faayidaan finneetu jira ilmi ogummaa kana keessattis yeroo hakkanaatichi fuudhame hangam takka ta'a bara tokko bara lama ta'a jenneeti jira kuni hapheen dhagaadha bara 40 jijjiiramtu jechuudha waa takka illee hin taatu akkana kanaafuu isiin ammaa hapheen dhagaadhaa haarratu yaabisaa jedhan waan oowwu tokko kanuma silaa dhagaarraa guurame kana waan qabbanoytuudha miti waan oowwitu yaani oowwa qaamaa fiddi jechu ammaas waan itti godhaniif waan gartee jiinirra kutefaa waan goggoysu tokko sadarkaa lammaffaadha jirti dilas oowwu siidhaa jabaadhaa miti takkaa'uu goggoginni siidhaa sadarkaa sadaffaati akkana jechuun hapheen dhagaadhaa waan oowwu tokko kagartee yaani wahiis goggoysu jecha tana sadarkaa duraatti hapheen dhagaa maaliif dawaadha oguu jenne tanfa'u kulla maradin baaridin ala litlaaqi waan dhukkuba qabbanaa jedhamu cufaaf dawaadha waan isiin oowwituuf jecha dhukkuba qabbanaa waan jedhamu takka takkattu himuu jiraanna nama qabbanti dhoyte nama laamshawee kana haphee dhagaa fuudhaniitum akkatti obaasaniimuuf jirra fuudhaniitum haphee dhagaadhaa baysaniituma obaasan asumattiin isinii himaahu hangam takka dhugan ogguu jedhan waan hanga giraama tokko qiraaxarra hanga nisfii dirhamaa jaa waanuma hamma giraama tokko garte hanguma sanii baysanii yani ni daakamtuudha hurreeysaniituma waan amma giraama tokko achi ol hin kuchiisanii xiqqeeysanii zeetafaa wajjin yoggaadha godhan baysaniituma zeetafaatti ida'anii hanguma san dhab godhataniituma waa keeysa dhugan isii waa xiqqishooni jechuu hangitti dhugan achi ol hin kuchiisanii hanguma giraama tokko warrichi ol dhugus numa jira xiqqeeysaniituma dhugan jechuu giraama tokko takka achuma gad faafuma xiqqishee jechuu warri baratee gartee yaani dhugu hedduudhaatu jira kana hapheen dhagaa xiqqeeysanii dhuguutti haajanti warri gaafii gaafatanis abbaaf isinii deebisuudhaaf laaluu sin dhaqqabnu inshallah yeroo biraan ilaalla takkaahu obboleessi keenya bayaanfaan yoo kagartee yeroodhaaf irra jiraatu taate barreessee haa nutti ergu akka kana ogutaan waatsaapitti isinii daanaa asirratti dabarsuu ni dandeeysan jechuuchitti gaafachuu ni dandeeysan lakkoofsi keenya warri bira jiru isinii haa ol darbo gara waatsaapi faadhaan gaafadha achitti irra nu mijjoyti akka kana kanaafuu haphee dhagaadhaa oguudha jenne baradhaa hapheen dhagaa dawaa jabaa maaliif oguu jenne kunoo dhukkuba gartee yookiin diidamii ol fadhanni wallaannaa tokko tokkottiin irra deemee isinii hima hedduu waan dalagamtuu qabdii hooyi tokkoffaa dhukkuba qabbanaatiif dawaadha
nama qabbanti qaama keessa jirtu haphee dhagaa xiqqishuma akkanumatti ooma akka gartee shaayii keessatti taatus hoo obaasan zayitaa wajjiin haa taatu sanii achitti illee taatu numa taati akkasanii bareedaadha. Kanaaf dawaadha kana bira kunnee kalamadaa dhukkubbii mataadhaatiif dawaadha. Nama mataan hedduu dhukkubaa oolu haphee dhagaadha xiqqishumaan akkuma jenne immoo giraama tokkoo faa dhuguudha dandaya akka kana. Kalamadaa namammaas mataan ji'a tokkoon dhukkubu takkaahuu gartee hangummaan addaa kun akkanatti dhukkubbiin mataa bakka lama qoodama. Afaan Arabatti as-sudaa annisfii takkaahuu ashaqiiqaa jedhanii jira. As-sudaa washaqiiqaa jedhanii dhukkubbiin mataa ka guutuun nama dhukkubuu fi ka ji'a tokkoon nama dhukkubuu jira. Ka guutuun nama dhukkubuu mataa jedhanii kaan ammoo shaqiiqaa irra hedduun kanuma addatan afaadhaan akkasiin lachaa kan afaadhaan dhukkubbii mataa ka ji'a tokkoon nama dhukkubuutu irra hamaadha kana irra hedduudha. Dhukkubbii mataa lachuutuufu hapheen dhagaa kan dawaadha xiqqishumaan guma tokko akkasii obaasanii namarraa dhaabdi jechuudha. Kana bira kunnee kaafiraffaadhaan wanni dawaatiif wal faaliji dhukkuba laamshummaadha. Duraanuu dhukkuba qabbanaa oguu jenne as keessa seenaa laamshummaa nama gartee gaa humniti isaa gogoyde haphee dhagaa barbaadaadhaa fi ni mitamti bakka adda addaa jirti bakka dawaa keessa gurguramti moomiyaa jechuudhaan jirti. Kanaafuu akkitti obaasaniis yoo baysanii zayitaa wajjin godhan bareedaadha takkaahuu baysanii tuma waan adda addaatii wajjin yoo xiqqishuma akkanumatti hammuma giraama tokko hanguma xiqqisheen akkasii namaa kennuu barbaachisaadha. Laamshummaa yookiin dhukkuba faalis jedhamuuf dawaadhaa jennee ni obaasani. Kana bira kunnee ka shanaffaadha laqwaa dhukkuba jedhamu laftaa takkaahuu laqwaa jedhanii dhukkuba afaan nama jallisu afaan namaa kachi dabu hedduudha jira warri afaan isaanii daban dhukkuba haakiman yoo baatii jaha bira kute inuu ni jabaata jedhani achumaan afaan namaa fajaan. Kanaafuu yeroo gabaabduu keessatti oguu wal'aananillee eega wanni sun nama qabee hanga guyyaa afuriitii fi jahaa takka irraa dhaabbachuu gaarii maali jedhanii hubachuu qabanii achiin duratti yoo gartee dawaadhaanuu sossoosan yukaafu minhu mawtul fuja'a jedhan haakiman dingata namni du'uutu sodaatama hin sossoosanii huyi. Kanaafuu maaltu barbaadama warra dhukkubni gartee afaan dabsu ka ijjiitii takka hin cufamne imimmaan ka yaasu jira ka imimmaan hin qabne jira. Kaimimmaan yaasu san jiidhaa jedhaniin kaimimmaan hin qabne gogogaa jedhanii jira. Kanaaf akkatti nama wallaalanii jira. Waliigalaan nama afaan daban xiqqishuma akkasitti haphee dhagaadha wayiidhaanii fi guyyaarraa yoo gartee taruma takka nyaataan duraa fi nyaataan booda godhanis rakkina hin qabdu waa xiqqishuma san obaasan jechuu waa keessatti. Jahaffaa ricishaa jedhanii nama busurtii jedhanii harkummaan kun akkanuma hollatu تكامتما خناتو كنا وقلت لعدم نفوذ القوة فيه جناخ من ركنا قرتي قام خيسا بكا وان قهني تجرا جاني إرناتو رفجرا خناس ناما قرتي هدو هركا في متا خيسا الدماتي لولتون كن أبار رفوز تاوس ورو مكنا قرأتو جرا هم نتتك خنا هدو دوافي بين دقالا ورين رعشا جاني تكاو بصرتي كافال ورموتي جان خغرتي غار كمان لولتو متمان لولتوف خانما وساني اوباسن جچو تكشون تكو نچبرن پچيسني wo fagaate giraama tokko takkaa'u machi naanna wasanii obaasan jechuudha. Kuni jahaffa torbaffaa kuzaaz dhukkuba jedhamu afaan arabaatti kuzaaz jechuun nama afaan akkanumatti amammootee faachiin afaan je'eetuma takka akkuma akkatti jeen zim kajee afaan wali qadaadamanii hafan. Kanaas xiqqishoon akkasitti yoo amammootee chiina fees akka gartee inni galliqimsu godhanii akka kana kuzaaz jedhama. والخراج وهو مقام نمات به شفاف ماسس سديتفا بك فدتها غرا خيسه تاتو غباتن هابتاتو وان من به وان من اتالو قامر ما خيسه اتالو خنا فان بينهم ده ميميا وباسيو غيا بيدغارا تكشما بركنا ان دكمي خنسر كن فان جلقبن منغلو دكمي غرتي اورومو لا ففتيتما دكوبا غفلا راجان كن درئي تكشي وان ملني سنين من بها قامنا ما كان بكيت دفا
dhukkuba biitirra iyyitu sartan ka afaan araba jaamu kun hundinuu waan namaan bahu tokko waan namaan utaal xiqqisheen waan jalqaban namaan galle kurfoo qaama namaa keessa baatu cufaa guddaa jedhanii waan adda addaa ta namaan baatu cufaafuu dawaadha hapheen dhagaadha kana saddeetayfaadha numa obaasan akka kana ammoo gara waliigalaatti akkamitti dalagan oguu jenne irraan dubbachuu jiraadha numa obaasaniin ja'a warra saylaffaa nama hasmiin itti jirtu nama hafuurritti citee asii oksijiinumaan deemuu jira kana kayo oksijiina lafa dhiisee biraa kutee nama meeqaatama doon oksijiina bira deemu lafa dhabee chuma rubbuun keessaa baate meeqaatamii jira kanumaan hafuura fitti eegaa oolu waan xabii'ii kunoo hapheen dhagaa biyya teenya faa guutu biyya arabaattis akkasuma jirti warri dhagaa yaani bakki dawaatti gurguramu harar jiraattus finfinnee jiraattus sadaamaa jiraattus magaalaa oromiyaa bakka gartee dawaan gurguddinaan itti gurguramu yaani qorichi achi dhaqaa laala kanaafuu warra gartee gaa hasmii yookiin hafuurritti citu san rabwi jedhaniin afaan arabaatti ndaka rabwi jedhaniin dayqa nafas katmaa jedhan kanaaf hedduu dawaadha ammaas kurnaffaa dhukkuba silli jedhamu qixxuu yookiin dhukkuba sombaa rakkina sombaa qaddaka jedhaniin warri sombi isaanii rakkina qabu kuni saphee dhagaadhaa haa dhugu akkuma jenne kana gara boodaa akkuma fedhettu jechuu ta'a daawud akkamitti itti dalagataa dhugaatiidhaani waan akkamii himuuf hin ta'a kudha tokkoffaa ضعف المعدة جن نمني قطمان سارك كنا قبل لافينا خقبو خنياته نياتو نيان رنتيني وهي قطما غرسي قال ركنا غرتي غراچا قبض قجانين چنگار ور بخوس ركنا قطما يوخي غراچا نمني قبو حبه دغا هاتي دغو لافتو متغون كنا جتي دغو گونجي نما ميقاته مي خركنا غرتي نيان رتاو دبه اكت جيرون قبني خني خنا هادو گوجه چپه دغاتي ادلغتو ودا تكفا كودا لمفا والكبد ركوبتي رودا نمني قبو گسم فدينو هاتاتو ديدا بيسيدا ديدا مار مقاسيدا چفانو حبه دغاتي كيسيتي هادو حبين دغا هنگم تک بربادم تولا گود سني هيمه لافتو سنتي فكاتن كايروفا كيسني جرتي akkana biyya biraatti akkasuma jirti yenni habbeen dhagaadha biyya teenya faa guutuudha adiidhaan wujjuu tanaa jira hedduu dhagaa keessaa guuranii dhagaa jala kudha lammaffaa istisqaa dhukkuba jedhamu dhukkuba garaa namaa guddisu gosa sadii qaba innini ka garaan isaa akka dibbeedhatti kalmatti xiillee taa'uutu jira namni ka gartee gaa dib jedhamu lahamii jedhanii kun gartee gaa ككوان بشان غرا خيسه جراني غرا خيسه بشان چکل جاني جرا اكاس خفوني جرا كنابو ولي گلان لكم نغرتي استسقاء گوجن دكوبا غرانا مي ايتيسو رغدا ميلا خنوندا سگنا قام چفنا مي ايتيسا دكوبا تيرو رلكاو ميننيسي دكوبا استسقاء جام يوخينا مي ايتيسو سنيف حدودا وادابن كره صدفار جرا كره افرفا دكوبا يركان جانين دكوبا غرتي من امراض المرارة جان دكوبا غرتي حبي تغترور رتي داسن اسيتنات امتلاء المرارة حصوات المرارة دغادا قبدي نغوتنتي ركنا ميقاتم قبدي خوني دكوبا شمبرو جتين رمون واني جنا مغرغلچتو بيجبي چانا مغوتي غا رمون غرتي شمبرو تکا دكوبا غباتي بيغني خنا سبه دغاتي كشمان صوتمان غاب تو قفارو غني غاب تو كديسنيس تكشما سنين تدلغتن خلاف رفالا كل شنفا ركوبة حال عندك ورم الطحال عندك مشاكل في الطحال ركنت يعني رجيجي قد خجانين بوسين سيناتو قفامي تركنا يدو قبدي جابتا ركنا جابتا وقونا من قباته تچنا چخنا جلا نما گوتم ته نما جيتو نما خنمتي کرتے تی جلا ابتو جرا خافورت ہوتے nya تدبوت جرا دكمني تروتي في سوجي دي بتما خنافيس دوادا جچو اتما دوغان خرشنا خنا جفا المثانا دكبا افادا
bakka fincaan itti walitti qabaman kana kana bakka fincaan itti walitti qabaman kana rakkina asii qabda guujaniin fedhu cabxuu isaa qabaatu fedhu rakkina gartee ufaa kanaa yoo qabaate dhiiraa haa ta'u dhalaa haa ta'uuti itti haa dhuguu jecha kana bira kutee irra guddaa ammaan irra geemmas waan namni kan haphee dhagaatti dalagatuufin isinii hima kudha torbaffaa irratti fide daawud wanni jabduun ammaan namni kan itti dalagamu walcidaami nama rakkina gartee gaa lafeedhaa qabu nama gartee lafeensaa lallaafattee ijoollee faa jira rakkina cidaama yani lafee siidhaa tanaatu taabaana yoo khilaaftuudha jedhanii takkaa nama cabee takkaa nama rakkinni adda addaatti jiru biyya teenya warra cabee shuumumaa dhadhaa wajjin jirtuu tana itti naqanii fi obaasanii miti dhugaa sunis waan jabaa tokko kana malee wanni jennu dhukkuba lafeedhaatiif rakkina gartee gaa yani nama rakkina lafee qabu kabuqqee haa taatu itti deemuu jiraanna ka rakkina lafummaan isaatu laafina qabu hangam takka dawaadhaaf jechuudha waa'ee gama gartee lafeensaa hedduu jajjabduudhaa miti yani laafina qabdi kana jaan haphee dhagaatti haa dhugu sadarkaa tokkoffaadhatti ilaalamte alama keessatti rakkina lafeedhaati qabda guucan waan adda addaan nama dhufa gaa bakka tanatti yookiin akka jiraasoo takkaa qaama keessaa yani jirtu bakka lafeelee tana amraad ilcidaam janii dhukkuba lafee kan jedhan mustashfaan lafee kadachii guutuudhaa kana haphee dhagaa namni yootti dhuge alhamdulillah lafeensaa dhaguma taati kana walmafaasili kudha saddeetayfaa dhukkuba humneetiidha humnuma kanaan dhukkuba humna oguu jenne bakkatti namni caccabsatu tana harkaa fi miila jilba duuda kun cuftinu min amraad ilmafaasili dhukkuba humneetii jedhama kana cufaaf akkaan barbaadamtu rapheen dhagaadha dhiiroo akkamitti itti dalagatanii jennaan kayfa istucmilat daawud akkuma itti dalagatan cufattu arreefuun tana zeeta faa keessa isaa fiduu ta'a yoo zeetaa wajjin jiisanii mahluul jedhan afaan arabatti mahluul linuuni jira biyya arabaa faa gaafachuu ni dandeessan tana tabeeysaniitu jiraawta gurguran zeeta faadhaa wajjin ida'anii beeysanii jechuun mahluul jechuun كيف استعملت أكمت تدلقن تفتو تدلقن فيتو دايما وجين قد فيتو زيتا وجي قدي فيتو واقعي ستروقي أمو كيسانيتما أكما جن غنا قرامة أكو تشيقت تبكاو مكاناتين أكما مولا نتكشم وإن كانت ببوفتر يدوس وجين واتكر كني تقنجرو قدفتين من تنان فاي سجدتين الله انبر بادم تصن دور كالا أكا خانا جتشو مالف تكشم الله لنا موان تقدوات وقسك قدته تكيسي أكا خانا جتشو كنو خنا خصوصا كيسماه إذا أخذت محلولة بالزيت على الجوع كنو لا لما كيسماه زيتا وجين بيسني زيتا خيسك تسين داخمت داخنيتي زيتا وجي ولله كاني حما جرامة تركو خجنسن غنم غرا أغبورتي نياتان بودا سنمتا يروفداني سنمتا أمو كيسماه زيتا وجين بيفمتو سيداسن غرا أغبورتي وغارا غرتي غانياتان دورا غلغلة تاتوس غنم تاتوس غرا قلار رتي وغورا دوغن حزاب الركان دوالا جيچو خنو كيتي تدلغتن خارتكون أكخانا جيچو أمو كفرانتيني تاتوان الدادا خيسا قرأتو بيسي خران إربريدا أكخانا خصوصا كيسما إذا أخذت محلولة بالزيت على الجوع غرا أغبورتي وغارا دوغن زيتا وجين جي يعني إسيسا بيساني ونا أكخانا جيچو خني خرات سيت دلغتني كان برغن خلص اللفة وتجبر الكسر والخلع والرد والوثاجة والنيسين دوات درجات رتي ركوبة لفيتي فينجي كان ما ركوبة فاتف على ما خيستي مالي أكم بكم تودا واحد في دوانا ركوبة لفيت ركنا لفيت قبضة نشبه مارته خجان كنا اترونان لفينا مانكم تكتي ورا لفين الدم بقعتي ورا لفين قرتك أداتات خلما يعني لا ممر اللي لفين للافتو اللي وطاتي قال هندني جبيسيتي قلنا لفين ما ورا لفين شبتي قلنا سيلفا لفين شبتي نقول بتيجا دفتر ولا تديرتي تدوتي تشبتي والخلع دي دمي
ورما سلفين نساني تكاو بكا يعني بقعة الدان قرتي وانا الدان بقعة جلبي ما الداني بقعة وانا الدان ما الدان كان خلاف دواء يدمي توك شفقة رد جيتشون بكا شفقة انت نمني تومي ديني فانغا خنا مرة ببوخان كان كابوتي ورين قرتي غا شفقة ميرو تنفا قرتي غا ورمو بلسوم تفاد جاء وري هري بدأ وامبرا خيسة جلو جرا دين الأبا مربي سيها قول ورا قرتي غا بلسوم تيني تنافين قمني أبا فدي هاتاتو وان أرمور أنا من قمت شيفني نمني حالي بريدان الرئيساني برقم يكون قمت شيفني دينا جتشو ربينا جلو بشامبوت ربي سانا قولو الحمد لله رب العالمين دوبا خنافو نمامي خط فقني ديراني وامبرا وراجلا بك أداداتي ربي قرتي سان أهبيسو نما تفقمي خنا هندا حبيدا غايو كنمو باسان الحمد لله خنا برخن خني سمدكم مغرتي غالا فيراتي سلا ديدا لما فرا كنت شفتي وملا فيج ابو تكابوك اسي دامبوك هم نما تدامبوك اتي جلب خنا غراسون غرتي تكاون خيس جرسني را غرتي غادل سيمتي وغوجان روماتيزم سجرا معنا روماتيزم جچو بردن ويبسن غوغوغنا في قبنا تجرا خجان كنا عجائب غوتي جچا خنا أماس وتهبس الدم كندي دمي صدفانتا وتهبس الدم ديغا بكما تاتراه نقبتي يو ورد إني رابطو ديدي ورد دورا جاني إني فان دفع کرتے لالا فاقرا کرتے تورين رابطو ديدي خانا ندابدي خانا أچتو ديگو من مر راياو دفني وتوبازن وان ديغا نما خانا دفع كتكون محل جامي ديجان أكنا وجنا مو خديني غوغو غرتي تقولن اللي ديغا بيسي قام خيسه اوبا اموني دابيني كنا وتلحم ضرورا اماس بكا غرتي نمني مداد دام باتي دان ولي متين سود دبنت غرتي هدنيس ادمان بهاول تميقاتا من مغا نمني دوران غرتي دوسني فا يعني ولت ميرودي دي قامني دمان دي ماولو كنا حبه دغاير مبوبوسن غباتنان ogisuma wali maxxansiti jecha meeqatami warri makinaan dhoyte warra sanii achitti baqaysanii bara meeqa gartee gaa dhiqaatuma oola yoo walitti deebifna jedhan addumaan bakka walitti hin jenne jira kanaaphee dhagaarra bubuufnaan dawaa ajaa'ibaati daftee wali maxxansiti akka kana gariin akimmanii waan adda addaatii wajji yoo dalagan bareedaadha qufaafaa keessattis cunnaabii wajji yoo godhan gaggaba faafis akkasuma dabaadha marzanjuush takka mardaquush waan jedhanii wajjiin faa godhu ulfina gartee gurraa hundaaf dawaadha kuniis ammaasiis zeeta wardiitii wajjiin yoo godhan jechuun waan adda addaatii wajjiin yoo godhanii ni ta'a dawaatti yoo ida'anis ni ta'a malee kanaagaa beekaatiin keessa isinii buuse rakkinin jiru isin matuma sii dawaadha yoo waan biraatiin dawaa biraatiin wajji godhanis akkasumatti dawa waan adda addaatii wajji dhugi akkuma shaayitti shaayuma faa keessa godhan ni taati jechuun waan adda addaa keessa yoo godhanis matuma sii qofa dalagatanis ni taati takka zeetaa wajjiin takka wahumaa biraa keessa yoo xiqqishuma kanatti buufatanii wajjiin dalagataniis kana bira kunne wanni isin dawaadhaatiif ammaasiisi khadiidamii shanii qixiraanaa wajji dhadhaa ejersaatii wajjin isii dhadhaa ejersaa wali godhanii iita bakka gartee gubbaa tanarraa ititti jirtu yoo diban iita sani anguma xiqqatti namarraa ajjeessa jechuudha gubbaa tanarraa dhadhaa ejersaa kajaamu qixiraana kakaraa kanaa mi qixiraan saa'il jettanii biddatu qabdan guutuudha yaani biyya namaa adda adda jira qixiraan saa'il jedhaniiti innumaanuu kaadila siyyaanee fi baqaa jira ka baqe jechuudha namaa gurguran isaa fi haphee tana yoo walii idaanii bakka itti qaama namaa kanarra jirtu tanuma afaan beekaniif tan hin beekne hunda bakka waa kurfoon namaan baate suutuma akka diban ijjeessa akkasuma wajji waan ifirraa deemsisuu dadhaban asxaa qaama namaa irratti hafte namni gaa hedduu fuulafarraa hedduu waa ifirraa oofuu fedha kanaas qixiraanaa fi haphee dhagaa yoo walii idaanii bakka san suutumaan akkanatti itti godhan xiqqeessaniituma akkanatti itti godhan odoon quban qabaanne asxaa san namarraa hayti qixiraanii fi gurraachaa miti hin jiru ni qochiifti jechuu waan ta'u godhan kana kaanii haphee dhagaa bayfamtu siidhaa xaliila siidhaa tan baysan wayii wajjin zeeta faa wajjin ta baysan tana daymatti yoo ida'anii
nama arraba qabame ka arrabaan dubbachuu hin dandeenye warra qabbanti dhoyte faa jira ka arrabaa dubbachuu hin dandeenye takkaa warra gingisaa ooluu jiran jeetuma warra gartee jiru warra afaan isaanii hidhaman nama meeqa dhukkubni gartee ka afaan qabee jiru kana yooni rigameen arraba isaatiin daymaa wajjin ni dubbata jechuu namni sun fedhaa arrabaa san namarraa waftisuutumaane akka nama gartee gaawa hin siwaa kuufaatti godhanii siwaa kaniin siwaa kana gayaatiin gaaf garii suutaan akkasii siwaa kanaan ni dubbata jechuu kana kuni 26ffaadha akkasumatti immoo daymuma san faa wajjin takkaawuma adda addaatii wajjin yoo gar godhanii akka nama gartee galulluuqqatu bishaanuma fatti kisha godhanii bishaanuma san gar lagaa keessatti kan nama bishaan hin taphatu godhan waan laagaadhaa namarraa hochiifti lawzatayni waan jansan bishaanuma faa wajjin xiqqishuma akkasitti godhanii gar godhanii tufan namarraa hochiifti xiqqeessaniituma godhan jenne waan jenne kana cufasiidhaatu giraama tokkochi gad akka kana ammas ka 28ffaadha yoo dhugan yuziilul fuwaaqa nama hirqaan fuun irraa dhaabbachuu didde warra qabbana irraatti dhuftu jira warra warraatti dhuftu warra adda addaa jira tajoollee tagartee san malee tajoollee gartee tafiidha hedduu rakkinan qabdu nama guddaa hirqaan fuun irraa dhaabbachuu didde jechaa oolu hirqaan fuun yoo beekuu baattan kan namni jechaa oolu san daftee namarraa hochiifti hapheen dhagaadhaa summii yoo nama obaasan tuziilu sumuuma waan summii jedhamu wama fedha yoo nama obaasan haphee dhagaa ogisuma ani baysaniituma obaafnaan kutte diinni oromoo faa gartee gaa meeqaatamiitu khawaan akkana obaasuu barbaadu jiraati kana gartee bolla ifi qotete abbaan itti qileetti haqaaru malee alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbi ummata keenya rabbina gahaa godhu على رغم أنف كل عدو لا يحب فرحنا دين ما فديها تاتخو قمتشوتين ينفيني أبا فدي ما انتاني والله رب تسن دين خينا ورما قرتي برميك قرتي قركني ميكا نورد ديما توري أما اللي قرتي وان جر أوفو تجرى سني اسمت عديبتو خنافو سمي وان جامو ولو بلا لبن جا يو آنني وجه نباسن زابر ogisuma summii nama obaasan haphee dhagaadha xiqqishuma akkasitti akkuma jenne san baysaniituma dafaniituma ni daakamti urraadha urroyti aananii wajji wali godhanii kuchiisan duraanuu keeffastoo mila jenne aananii wajji godhadhu feetu gartee seetaa wajji godhi uuma taate keessa dhugi xiqqeeysiituma hubadhu xiqqeeysi hanga giraama tokko hubadhuuti ilma namaa itti fayyadadhu warraa sodaattuusii miti xiqqeeysiteetuma xiqqishumaan akkasitti deeman kanaafuu aananii maleetti odoo aananii wajji godhaninu ogisuma kuttiifti hiu jecha summiin hedduu aanan fiifu summiin balleessa waloo bilaa labaniin aananii wajji waan gaafatanii hin qabdu aananii achittuu summiillee waan namarraa kuchiisu tokko akka kana gaartee hamma dhugan akkumaan jeesanii hanga cinaa dirhama jechuun yaani giraama 3 fi hanga giraama 4tti waan dhiyaatu dirhama tokko jechuun ilmi ogummaa kana keessatti hanga giraama 3ti nisfi dirhama gujan giraama tokko fi cinaa faaja ilaa nisfi dirham ja kanarraa jechuun giraamuma tokko godhadha ichi gad namuu eegata kabare rakkinan qabdu dura odoon waan takkan fudhanne xiqqeessanii godhachuu sirreedha akka kana achi bira hin kochiisanii kana hapheen dhagaadha hedduu waan akkaan barbaadamu keessumaa warreen lafeedha dhukkuba amma dubbanne kana cufaafi waan akkaan jabaadhaati arraaf hin dheeressinu ni gaya insha allahu ta'ala mee haphee dhagaadha warri beeku ni beekaawu haphee dhagaa oguu jan biyya oromoo keessatti hedduu kan beekamtuudha garii namaa tanuma mukaa malee haphee biraan beeku hapheen dhagaadha hedduu beekamtuudha kanaafuu ka gaaritti itti bu'aa buufadhaa isiniin jenna hapheen dhagaa kan jabduudha kanaafuu insha allahu ta'ala arraaf asumarratti haa dhaabnu akka gaaritti jala hordofaa wililleedhaaf itti deemneeti nama meeqaatu itti fayyadate olii gadirraa faayidaa ajaa'ibaa yaani dhukkuba meeqaatam ka dhibame hunditti dhinaa jira alhamdulillahi jabaadhaatti dalagadha akka kana
warreen gartee wanni biraat kan galiniif taate waasafaarra yoo ergitan irra laafaadha jechuun gabaabduudha gaa akkuma duraanuu jennu hedduu gartee asirratti ka dabarsine namooti fayyadata walii dabarsaadhaa bu'aatti buufadhaadha wanni kun nama biyya teenya oromiyaa keessa jiru hedduu jirti biyya arabaa keessa jiraattan muumiyaa takkaahuu miimiyaa je muumiyatti irra beekamaadha akka kanaan isinin jaa asirratti haadhaabnu إلهنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله